That's BMV Samu Akwa Badwam TV. Badwam Jumede so I de bro Joanna de kosi fear de bia 5:30 there near Bassa Badwam. TV ne de yempon but 5:30 also. To tonyo mu na fe ni tekote gu abade nkwanshan sama brae na ye de kase so awram ne akobreak aba na ye de pensem ye de bon krata no ato aso de amount ye no na ye du so nti wado afide na to ha na ye da se da mo se papa bibia mu fanto ha maye na fe ni e wo se wote eboa so mamba pa ha ene ye de ema wo mene honorable incoming on obekwa have Baomis I Benjamin Asante Dako aka Obolo Daddy aka DJ Hitman aka Omahine Kwabna Asante emwache well mejo so na dey o guy number 2 ma o pocket say kware na wuye so uti nkamfo pansasho na pocket ya no ai guy bibia e kama oh nyame adom ya sorry dia bibia ye fine no pay yezo nyame enso yakomam na all my frustrations need to be in control. A lot of people are frustrated. People don't do na rational human being be any hobby to anamon be akakasabi aye ni ye bia and wa wuti say onipa bia onyame abon se ne so no so okotrash bia no say enyoma bi abem titru ahokyere ni hia ade bone say ade a bone say honhoma on the bone timisre radin control ye nyina your levels of frustrations and desperation udu sam pempenso na wantimi enya nhyeso ai free rade ho ne wa I tell you enyoma obetimi aka ne de obetimi aye woni ba ho so wie pe empedodo na abo zina aka akire it doesn't matter what you find yourself. You can win now. Now, so you're careful about how you manage your life. Ebinimudi, every Dania than who be no more to you. Said you sit here and a son or person ya could say. But as I say, sister, a brain is son also to fit the situation. Now what adjust it. And naturally, more you're frustrated. Sometimes you also invite the frustration on ourselves. E to de bia yankase ye twe sa hawo no e bre yankase ye ho na afi ye tete na afi hu de ye ho nti ya hye na o twefo frasi e na akoye bnade ye count down to elections no na akosa akoye bosomi ane September ne de to so edu no ya me ka che onyan say wo de to boase you get there to boase you get there. Na ma so ne ma tan titru nyame nkoso mo ma hoden na onhira mo no ndom mo ma titru Ghana ma the way a mema ni binimu si treat mo afa mo la no mo afa mo koto mo bo mo dwe e fo agin ko sa den su ka me na me ka da bi the way si treat ma ko adwumam e wa sorry baby oba obia no oba no ye pese obi pie ni tie free ase ye be press man sa okwana ni ma no o kan hye we catch Ghana for attitude do ni misa no djuma ye kan hye de o adisua ye kan hye de o talent sunku bi obetimi agi ni tie free oba hey Ghana because of your ba the ba wade bu kwa me nko kra na ko bia bi te ye me nko kra because wade bu kra the man they are totally off Ghana for man do na ti omo fo ahodi esu sa they can't talk ti men kan we ti kan because wo kofie no oledi be ka se wo be fie wo be pedien ye nko wade nya ofia o oluma sa no be ka cho ye be tia o ma wa wo be sa di America ko back ti won ko the ifim people are slowly dying in their frustration, desperation, and then in marriages. And the mefa kochiri baby because me bia humanity say awade mu nsem. And the program be free bedroom abaya awade mu nsem. Ai odo ahoma so. What can you call odo ahoma so? Ahoma be titi wa hanom no. Nje wade kan ina ono ntenim kire ene hia na ontutu ya namo ensiyi na musuo ni esan bia enfree eso because no ada obi twemu na ka ebo obi wo no ma onti ase ye ma omo wo schools baby aba obi a merade an odin kodo so because ayehu
ujimi nkase nyi hu ayehu ti uba ko suku a ma oyem nhihyewo na kai no mpaebom biribiada oba wa confume baby oba nam bia ye kai ye ma no ye kai wo nyina nso yeah odima no yeah odima no intercessory prayer very important udima suku wo nkwada wo nyina because wo bo dia ho ban no no we should need here to the sound ti wo bo dia no ban o wo ma ne titi kama ofi akasa che no ko nyina ti se emu da o fine the mouth teacher ni okọ che na de be wi echi no na teacher ni kura na ekọ dane na butu ni kase kura teacher no so problem ti fa no so no on pay ni bi ma mo bi ya ti misramo o the bigger picture na tell me because ye beto aba afi na ebi ni mu kura nso no o mo kasa ho ntie nsem fata na apija ni mu kura afi na ebi ni mu super so mo che say me kura de me ye bema dem say Ghana ni nyina me no ye bema ese mo ye beto aba enu ada no obi ka se me che na ma do see ye to aba onyame adum obia enfiri mu obia ho ntochewe na emom na mantena sebi emoa ana bewu o se nyam kwamanya se emoa se emoa no sa what you say ya de kase pa it okay no my confused o se kwamna ye beto aba obia be kofia kama bia ho beto asu mfa bi bedi ya obi be se ni nyina aka abrabo no na emom emoa ana bi na emoa de se emoa ya fe me ampa Tia doso. Ampa. Ti hwe ne anya waboa. Hwe na ya anya waboa. Hwe na ya anya waboa. Me say my I'm saying is the best for me this election. Yeah. Hwe na ya anya waboa. Bibia mu. Hwe na ya anya waboa. Scapegoat. Hwe na ya anya waboa because ye won hwesodie bebre ase ye koye waboa e be yo nam ne kwa. Kwa ngozi hwe. E be ti committee. How many years na ti committee? Eno me keka kire o. Anya waboa. When anya waboa. And you see as a scapegoat. Me catch no pa when anya waboa because I am breadwinner of that family. Ti so yo hu kuntan. Enye je hu anim koye hwe. Obi papa obi maame na epre to me bi. Boko. Sala say minister ahafo. Roger Yabachi. Oh yeah no story be last week. Say no kan. What? Say binu mo han mabu no. E treni wo mo ma de. Obatan. Me yemfa wo ba no nyabo. E ya sampa na papa so na ka no. Ano na me gina no say sani ku mu ma wo ti ase. Ni ho be hwere ne nkwa. Nemo de o ya aboa no obefiri mu. Ne bi okura wo mfiri mu kura no obepra. Obedi dem. Ti ye careful. You careful pa na urade apart from yenya eye duty that day no say e be ya obi nse muhunu nti wahwe na bi akwa pra obi eno nko ba no kura no yesere urade bambo no so obi a adwuma nti owo ho no epra bia na amane bia nto no but nipa bi wo ho no mu a waye no ho se wono no obepsa ya de oba fo ntokwa eno e drive ya runabout ho no if I say atomic runabout ho mate need be from nowhere just I say wo no am pedu be say am say life na emienu ma no no so cross here na just say oh sa guys na nante na America bi star bi na e wo no so na me hwe no na we ni tire ho unni tronso o life and be more so like me dream ya me hu de ntie nipa me ma no ho so ye bibi ti say aso ye different person human being bro ho say. Okay, so small daughter the work at Abna ya wona na bi wo Asante Achim agogo. Asante Achim. Make us say wo hwe. Good. O wa agogo. Insisa for form. Mariama Nkoso aka Mame Nkoso. Mame Nkoso. Mariama Nkoso. Wanya 102. No, sorry. 102. 102. 102 years. Mame Nkoso. The old year, the old baby of family, so yeah, Nana. Yame, Asia, what's it? Yes, one fed near grown fed near. Oh, that was CP. So what's here? An opedy and China. That's it. You want none, baby, Mr. Cobna, and the one of Cocrana, and it's you. My brute to say, ye dear. Yeah, or moment, be brave. Or Cocrano, they are called to a. Ti de bre mai ho kwan de bro ntempa na ka usa pomudin komo no na mami boat nso Tuesdays dwumedi odi ewo entertainment so de bro akosi nsia de asemi di kabiso so na afi ye de nkomo bi edi so abro na matrase
de pense mo abro daily graphic na dey share ne wo hwe ni man mu sia fefefe Ghana ya Attorney General anafe ye mampanyi anafe asante man hene asante for hene na asante hene ni mfonyi da hanum sei otumfo sei tutu na nkomodie ni nyina na akufo ado sei electoral commission for mesremu mu hwe se bibia be kotote mu nkogina fra bi ma enkofa ha obia emba abato a eba so yi ti mampanyi ana akasai afa nipa mako nwotwe ana enrada ono a file of presidential nomination forms say electoral commission for besa ko hwehwemu na afa omo hu ba bia sin to bia na say ha obio na wa correct wa wontimi so no na say omo so fit omo hye omo yiwa frem wale MPP parliamentary return rerun 3 arrested over ballot box snatching. Me say no me hu dwiri me. Me hu dwiri me. Na me hwe sa na msa. Di bi samanim sam na msa. Anya sa tete ayini bi no makọ fa ba na mo sa be yi a kire na. Say na ye di akoso no ada na. Ekoso. Me sremu. Ye pejam ni ekukuru mponi ni ekoso a. Me sremu amoma bibia anye adwebro. Daily Guide say NDC's corruption claims politically motivated. Nana do na asa ka say the bia o secretarial prayer o ma shada ndc for amanyo 17 no o ma frefro money o de bia do o secretarial prayer na na do kwa kufu ado akasa Attorney General so about nipa 850 and ye kasa galamsi hu komodie omo edi omo gina asendi bia kese pe from anima baomia eno ada okofa an nkra odi ne nkra ta koma electoral commission mfonyini da han say Mahama others file nominations yera jo Mahama so oni na pam for NDC no so akọ omo de sanso na ene Ghana Bar Association so omo de ato na dankwa kufu ado so obama no lifetime award eno so one say the anchor say government